mak gere manu mak gere manu fu imang selesai na gere manu fu imang tappa angka mana tahu makutana ustaz fu imang kenri tataro nyawana kenri tataro nyawana pak makutane fu imang kenri tataro nyawana sempa fu imang di jolo na jawab mapikiri selesai mapikiri cinampa nala de cina jawab makada ukku copo na kalukue uki copo na kalukue ya ko de matappaendre no mitai na iya ro tau makutane pak tau dia tunul makin re jadi maka deka iya ko purani na baca bismillahi Allahu akbar nappa na ge amma ni ko purai halalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi minat tuqa wal wafa. Salatan wa salaman kamilan ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal hasirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim. Sininna tamatafan fa Allah taala syukuru keterima gangka ye watue nasaba nikmat besar na waring fa Allah taala. Nikmat iman, nikmat Islam ku itu pak disingangi. Itu disingangi pak liwat tu pentina. Setelah iman dan Islam. Apa namo maga kesin na andre yolota ya konakan nakilasa diga ganyamang. Aja maka adalah sa malada sariawan na bawa. Napag isariawan namo maga lunra na andre yolota diga ganyamang pak. Pasti mat dari kiki. Maka pentingnya nikmat disingangin dari Allah Ta'ala. Dan ini juga sangat penting dan patut disyukuri. Dan itu ang kita lolongang iwatue sehingga ang kaki hadir untuk populi pasuran Allah Ta'ala. Salawan ring pasalama ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ang kay jalokang ilalat tuju. Rigang kana rilalang at tutungat ta rilino isinampa iwe. Ang kaki matu insyaallah kumiga salaw amaki ko Nabi ta Muhammad sallam insyaallah matu resuruh menrino fang Allah taala Nabi ta na mantaraki Nabi ta na gettengi Nabi ta na sibawangi tama di surga pamasino fang Allah taala. Jemaah sekalian, maka day lalo na si hadis jaddidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Maka dia Nabi tak pakabarui tapakmu bi kalimati la ilaha illallah. Olehkah tanah toro macerama tate apau joka tate pitu liwa napaka alat tu purakuro masembaja magaribi macerita kasih bakuro jemaah kemakutan Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang setelah sholat 5 waktu dia duduk-duduk bareng-bareng mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Isi pulung nih, baru dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ada kui, makanya ada itu. Nabi tu masurongi, bahkan nasuruh ke Nabi tak pakabaru lengi tepat tak. Makanya ikomoto kibu pura nita baca doa bangun tidur langsung nita pakai berita peta. Mun repi ta makada kegi pasilo aku kegi HP ku mun repi itu. Aga pada jolo tapa ipo ada kalimat la ilaha illallah supaya baru sir tapa Makanya saya bilang iya ko masih kriki
apakah suara keras atau dengan suara yang kurang keras, melantunkan kalimat la ilaha illallah, maka sila dia itu. Apa aku matu Sri Munri? Dalam satu riwayat dijelaskan, engkau matu tahu itimbang amalana. Itimbang amalana Pak. Weh, ternyata matana maniaha dosana, matana maniaha dosana nanya di Cina. Matana sehingga jemaah sekalian, melo nilai putuskan, maka mini putuskan mereka maka ada neraka ya. Tapi yang kena bita boleh kada jolo-jolo. Waktu nang kena bita boleh malai kertasa bicu. Ke kertasa bicu nala na palenna o kutujunna di Cina, kutujunna amalana. Selesai na palenna ero kertasa ma bicu langsung meniha baru benang ero timbangan langsung maka tanah iya malai. Langsung maka tanah iya dicingi. Sehingga ibu kai Pak Iro kertas iro puren napalin na Nabi Muhammad SAW, ternyata angka isa nasi di kalima. Aga isa na jemaah sekalian si di kalima isa na naliwat tanah na. Aga isa na si di kalimat la ilaha illallah. Sehingga liwat tanah na. Makanya kalimat terberat palimatan nama tu timbangan na kusuri munri adalah kalimat la ilaha illallah. Maka pagkabariling itapat tak dengan senantiasa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Itu tu matu kumini mati malu moton itu ipau. Dia na sila da imange, dia na sila da ustase, dia na sila da alena guru tapa kepala kantor urusan agama, dia na sila da talkin ni la ilaha illallah malu ni ipau. Na sabak takkala biasa ni. Watuna lalan na atu ngeta. Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan idi manang kay hadir insyaallah mudah-mudahan pada kemaning imatu macapuri warik kadata dengan kalimat la ilaha illallah na sabak maka dia nabita man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillahi wa khutima lahu dahalal jannah. Nigi macapur warik kadanna na sabak kalimat la ilaha illallah manasa surga yaitu. Jemaah sekalian, itu ketopur mas sempajang teman-teman lebih bikin kehadiri di mana pada kemaning upakalabi ibu-ibu semua yang hebat luar biasa. Itu ketopur mas sempajang angka dong 2 siddi Allahumma inni as'alukal jannah. Nomor 2 Allahumma ajirni minan nar. 2 tuh pakodingi Allahumma inni as'alukal jannah. Nomor 2 Allahumma ajirni minan nar. Ya ko ilai baca merusid dia Allahumma inni as'alukal jannah, maka dia ko hadis suruga milau ko pongala ta'ala supaya ipatama ki rilalanna. Ya to si ko iya kedua ilai baca Allahumma ajirni minan nar, neraka natutui alena neraka untuk ini. Jadi engkau anggota makutan ustaz, kega na palima kanja, kega do palima kanja. Saya bilang doa terbaik adalah Allahumma ajirni minan nar. Ilauki supaya aja nih patama ki ku neraka. Apa ko suruga ilau wadi jaji angkamoto suruga nilo ipatama ke suruga tapi wadi jaji ipalipamu ki jolo ke neraka campak. Seso. Seso tapi aja maka dah seso maka itu kayak alpasanati mimma taudun. Seso ko neraka pada tulono ko sisa buta kulino. Jadi aja macam apa maka dah nari seso meresak itu. Makanya diparitata doa terbaik adalah Allahumma ajirni minan nar. Puang pabelai ka poli api na neraka. Apa nareko iwilai ni poli api na neraka manasa ni maka dah ko di surga. Tapi ko tama ki surga besar kemungkinan atau di jaji ipalipang jolo ke neraka. Maka doa terbaik kata ulama adalah
Allahumma ajirni minan nar. Sini na teman-teman fong Allah Ta'ala. Nape muka di mero. Tapi koye naro dua itu le amalkan. Senantiasa perbaharui iman dengan la ilaha illallah. Si bawa doa terbaik. Allahumma ajirni minan nar. Ia naro tule senantiasa amalkan. InsyaAllah pada kemana ni selamat. Iya meloi wala pali sewaktu 5 alam melo yonri. 5 alam melo yonri. Taruh ni utak putasi di sidi alam ruh. Yang kedua alam rahim ketua tanendoe. Yang ketiga alam dunia. Ini yonri makokoy. Mau ditangga itu makokoy. Yang keempat adalah alam barzah atau alam kubur. Yang kelima adalah alam akhirat. Duan rupa itu di alam akhirat. Suruga mani na neraka. Sehingga jemaah sekalian, nomor sidi onri, kita dari mana? Polikin roki ya. Kita dari alam ruh. Poliki alam ruh. Engka serenaso fo imang. Mak geremano Mak geremano fo imang. Selesai nagere mano fo imang. Tapa angka mana tahu makutana ustaz. Fo imang. Kenri tataro nyawana. Kenri tataro nyawana pak. Makutane, Pak Imang kiri tataro nyawana. Sempat po imang, di jolo na jawab mapikiri. Selesai mapikiri sinampak, nala di cina jawab makada, oku copo na kalukue. Oki copo na kalukue. Ya kode matapa enre no mitai. Na iya tau makutane pak atau dia tunuli makin re. Jadi maka deka iya ko pura ni na baca bismillahi Allahu akbar napa nagege amma ni ko purai halalan itu ko pura ni na baca bismillahi Allahu akbar puri na nasi ibu-ibu na nasupalakko na tunu-tunu na sanggara mano pura ni na nasuridi dan sebagainya apa ibu-ibu itu luar biasa kok nasuang ahli na toha ko pura ni na nasu na tunu-tunu dan sebagainya na wate amma ni betul na tandre ni halalan itu kupurin na baca bismillahi Allahu akbar. Aja na tamakadakin rumtar nyawana aga dan sebagainya. Nasaba maka dia Allah Ta'ala kuli ruhi min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Jadi aja na malampi baku tanah takor. Jadi itu na malampi lo bahas. Nasaba maka dia Allah Ta'ala kuli ruhi min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. Yang kedua, setelah dari alam ruh, leteki di alam rahim. Aku ni tuatan nendo Aku ni liu raji pak. Ni gana maka raji aku tu makun raji kasih. Perempuan itu luar biasa pak susahnya. Napa ki nang ida maka raji. Sini ke sini nandre sini na luah. Raji pegah. Natampu ki 9 bulan 10 hari maragang nyawa. 9 bulan 10 hari tak nyanyak tidurnya. 9 bulan 10 hari kita dibawa ke mana-mana. 9 bulan 10 hari di sakada model aga namanya manasat dinareko natampuki waktu talalam patar raji pega kasih tinro na makar jing melo ilingki mata nak bandring melo ilenga mata nak yasi melo imopang aja memang natapawi di sisi na jaji raji pega waktu tak natampu indo pak siapa yang susah ibu 9 bulan 10 hari margang nyawa bahkan napagi nangidanga pak liwar rajinah sini nare sini na luah. Angka makun re mangidep pak. Mega modelek na. Kamangidep memang buah-buahan na tanyawat tu na. Perjuangan seorang suami. Ina pakangkir gagay. Angka mangidep pak memang kata ulu gondolo. Nagondrong apa lah kena. Terpas sama gondolo jolo napalekat tu tak cicang. Mau di apa juga pengorbanan pak. Cinta kepada istri. Makanya ni kata meraji pak wanita. Di alam rahim. Di alam rahim itu pak susah sekali seorang ibu. Makanya penting sekali kita berbakti kepada kedua orang tua kita jemaah sekalian. Kenapa? Dia yang susah payah. Tapi maka dia Nabi Muhammad SAW napasangnya anak Fatimah apa yaro Fatimah purai napada Nabi maka dah podangi ali lakeku supaya nalingak pembantu.
mak dari ke Fatimah. Podangi Ali ya Rasulullah, podangi Ali sapi serta supaya nalengak pembantu supaya dia umar rajing. Maka dia Nabi ta, Fatimah nak, kalinge pasak kue. Ia ko angka bayi ni. Jadi itu bayi ni pak nalolongangi. Tapi bayi ni dia nanoko nalolongangi. Tapi ko manoko man-manomang dia nalolongangi. Aga na podangi Fatimah, Fatimah nak. Ia ko angka na tu pura berkeluarga. Murusu ilakemu, manasuangi, masasakangi, dan sebagainya. Murusu ilakemu, majapu lolongak kutu apalang, aga apalan na, ilololo itu dosamu, ipatarakka idarajakmu. Murusu ilakemu, ilololo dosamu, ipatarakka idarajakmu. Bahkan Fatimah nak, ia ko angka nama tu anakmu. Ia ro anakmu malay mo diyoy. Apalan na tu, padalaw na nareko. Angka tau ipanre, tau maliwasa sisa butaw. Jadi ko dito 5,000, idi makunre dito 5,000 sisa butaw. Ia na ro anak ta, ia ko tali ta diyoy. Apalan na tu, bagaikan memberi makan 1,000 orang yang lapar. Idi makunre itu ya ro ne, diga jaminan tu. Diga jaminan. Yang ada jaminan hanya perempuan. Yang dapat pahala itu hanya seorang wanita. Napa si maka dan Nabi tak? Ia ko puri mo diyo anakmu. Muminyak rambuki. Mujaka-jaka iluakna. Maka dan Nabi tak? Ia tu keutamaan na. Seperti halnya. Angka to meruntuk digaga pakaian na. Angka to meruntuk digaga pakaian na. Melangi pakaian. Sama halnya dengan memberikan pakaian, membelikan pakaian 1,000 orang yang tidak punya pakaian. Luar biasa nalolongan makun rai pak. Baka maka dia Nabi tak, pati mana? Ia ko angka no matampu. Ia ko angka no matampu. Majapu ibukan itu pintu na surga. Ibukan pintu na surga untukmu. Ia ko matampu ko pek nama pat di. Biasa tu nakaraw bandrek nama aku ko matampu. Biasa 4,000. Ia ko matampu ke nama pat di aga nasa Nabi tak. Majapu lolongan ko apalang seperti orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan maka dia Nabi tak, ia pek ko jaji ni anakmu. Ia ko jaji ni anakmu. Selamat togi atau dek. Selamat togi atau dek. Maka dia Nabi Muhammad SAW. Lolongan no apalang atau lolongan ng keutamaan. Dan mana ni dosamu. Dia nagaga dosamu cedek mo. Seperti anak yang baru lahir. Tapi ini kalau lolongan iye. Makun rede inanoko. Bayi ni de inanoko. Tapi kumanoko di itu siap isengi. Maka dah lolong agak. Tapi insyaAllah jemaah insyaAllah mapaham. Maka dah harus ki puang Allah Ta'ala ya katai. Ilahi anta maksudi waridoaka maktlubi. Makanya Pak sikri nigi marepa po sikri insyaallah ikhlas itu lalan amala de cina. Ya ko angka mena pigau, angka de cina pigau insyaallah angka keikhlasan napunai itu. Ya ko angka tahu sering berbicara keikhlasan, tapi dek gaga sikri napunai, dega wirid napunai atau terutama wirid ini maka sulit dia untuk ikhlas. Agak marepa ibaca Bu. Ilahi anta maksudi waridoaka matlubi. Puang. Idi mi wakatai. Riu tak mi usapa. Makanya seringkanlah. Dawamkanlah sesering mungkin. Ilahi anta maksudi. Waridoaka matlubi. Supaya angkai tak punai. Keikhlasan dalam hati tak. Jadi makun rema keraji Pak. Di mana itu di alam rahim? Bahkan. Waktu tak nak jajiang. Si wali aja nak kopi tenangi. Si wali aja nak koki guru Maka dia santriku ko sana harapan Ustaz aga masuk na si wali aja ko pitanang si wali aja na ko guru ada kuna ir masuk na antara hidup dah mati raji pagatu baka maka di pandrite namo irengi amma namo irengi bapak macen ne ka ba kasi sabu dito panayu lempala papilicin na tomatoy latu kamalino si tati darana amma tawatu tak na jajiang si tati turbusa na bapak tawatu tak na karesoang roja siwanin na amma ta roja siwanin na bapak ta si tati we susun na amma ta watu tak mabicu na pasusu de tu lempala ilatu kamalino ampe tu maka na bita ko angka anak madoraka
Nagarak-garak tomatonna. Napakatuna-tuna tomatonna. Napamiti matanna tomatonna na sabak warik kadan na makalalyang. Maka di Nabi tak, jangankan masuk surga. Namo bon na suruga di tunul lemi mawi. Ana na angke madoraka. Lalu itu di pajajanna. Makanya jemaah sekalian, selagi orang tua kita masih hidup, urus dia baik-baik. Selagi orang tua kita masih hidup, urus dia baik-baik. Engkau tu tahu apa? Namo madari mega dina pak, na puji to kelingi. Ya, kadang loki bawangi. Saya kadang orang tua saya pak, mertua saya. Loka bawangi bepa. Awe, madari ibu wangi bepa 20 sabu. Awe nalesia anak di 50 sabu. Madari mega milis angka meto tu tama apa? Madari mega dina tapi nampuji meto sa di kweling Mario Marano sa ding. Dina pa aja cerita ko anggota na alhamdulillah kepakirin anakku. Alhamdulillah angka anakku bawanga aku kebahagiaan tersendiri na punya itu pak. Makanya jamaah sekali yang punya orang tua yang masih hidup, urus dia baik-baik. Ikut ini gaga, doakan dan impakkan atas namanya. Karena kenapa jamaah sekalian? Dia nulai mitedesi dengan anaknya. Ikut angka anak madora kalau itu di pejajannya. Ridho Allah ada pada ridho orang tua. Marahnya Allah ada pada marahnya orang tua. Angka aja itu alqamah tita pak. Angka alqamah aja tita. Naya alqamah pak. Iko melo ki mite de Cina. Tahu pagaji kanjana. Iya ko idi mi okoy kampota ay silada ki papade pak. Iko desi meni alqaman kesempaja mako luar biasa. Makasing liwa kanjana ibadah makega makanja ko badan na rubatau. Tapi na alqama waktu na may mati pak. Denul lepawi kalimat la ilaha illallah. Na tahu pagadi Cina. Kusampaja meni bicara, sikiri meni bicara, DC meni bicara, dia agak temule. Kali di Cina, kalau kita yang sekarang. Tapi apa yang terjadi jemaah sekalian? Waktu Nabi mati, dia nulis lepakan kalimat la ilaha illallah. Dia nulis pak. Yuli Nabi tak ya Rasulullah, maji nang ke alqamah tahu pagaji kanjak ne. Magi aja dia nulis lepakan kalimat la ilaha illallah amadangan nahi. Maka Nabi tak sapa-sapa gare jolo agak kekurangan nah. Sapa-sapa aja loh. Ternyata diteliti jemaah sekalian, oh iya ro alqama tau madora kalau lo rito matonna. Iya ro alqama kakna pura mak bini dina nang kana jampang kita matonna. Bini nang bah nurus si mata. Jadi ang kana kasih di waktu alqama isuri lo mak balanca. Boleh bini nang. Lo ni alqama melangi bini na buah-buahan. Lo ni melangi Andre, lo ni melangi Beppa, selesai ni naliang bini na Andre si Beppa dan sebagainya. Waktu na alqamal lisu, lepangi jolo ke bola na makna. Lepangi bola na makna. Waktu na lepa bola na makna, de na milo palipangi Andre. Di, aga pia katana bima mile paceling. Ima aga tu kariba ma di sisi muki ga. Alhamdulillah nak. Tapi ternyata pak, waktu na lepang alqama, iya ro makna tarinita iero agagay na teteng alqama. Tapi iero alqama, jangankan memberi namo na pedarayan na makna dito. Maka di mana alqama aga mo bawa. Michi kasi relo na Cina. Maka di mana alqama aga mo bawa. Maka di anak na ano je roma pole ka tokoe, pole ka pasae, mak balanca malangi bayni ko buah-buahan. Malangi bipah. Mika ro palisuangi mak. Jangankan memberi bapak ibu jemaah sekalian, napit darai lagi di. Sehingga lisu alqama, laba lo bolana alqama, nasalai bolana tamaton alqama. Namo cek de, namo sifat cek, jangankan memberi, napit darai lagi di. Makna jemaah sekalian. Iya naro naman caji sabak, nama kalelak kasiatin na makna, sehingga iya naro mancaji sabak. Waktu nami mati alqama, denule lepakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga maka dia Nabi tar waktu nama karajing, ia ku maku itu alqama, dia nulle maka di rajing tunu bawan nih. Lebih baik dibakar saja. Apa na puran yoli tomatan na dia melo mak dampangan nih, maka dia dewa dampangan nih. Dewa dampangan, puran na jari nyawaku. Maka dia Nabi tak ia ku maku itu pe, dia tak dampangan nak tanah masih sering kasih itu lebih baik dibakar saja. Okoniro maka dia makna dia dalam nyawaku itu no anakku. Dia dalam nyawaku. Saya maafkan dia. Wak dampangin namo pura najari nyawaku, wak dampangin anakku. Dia dalam nyawaku miti anakku itu no. Sehingga jemaah sekalian, ibunya alqama memaafkan,
Watun na purna dampang anak na awe malomoto ni langsung na pau kalimat la ilaha illallah. Sehingga dia mengakhirkan hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah. Surga na lalongang. Maka di mana kata dampang anak tanah pura jari nyawata. Pura na jari nyawata. Maka di makna milu yaga na perlu. Pole watak maloto-loto miyaga. Sehingga jemaah sekalian, maku tutong matawi Pak. Meskipun biasa tempat diri nyawanya. Tapi pasti dia tetap memaafkan anaknya jemaah sekalian. Bapak Ibu seluruh yang hadir. Jadi kita dari alam rahim. Yang kedua, tapi yang ketujuh anak-anak Pak. Wih, mati ni tomaton na. Awe, ega pa warang parang salayangi. Mana kayak kedua si na sumbangan tomaton na. Almarhum 50 cakbu. Idul Fitri rong. Idul Adha si matu almarhum 50 tu cakbu. Awe siratu bas sakbu si taung. Na dua hito galu salayangi. Angka to ko salayangi, angka oto salayangi. Siratu sakbu si taung la doraka. Wangga ya anak-anak doraka ko siratu sakbu si taung. Dua hito galu salayangi angka dar, angka toko, angka bola dan sebagainya. Siratu sakbu si taung. Sini na teman-teman Allah Ta'ala. Lihat sika. Kemana kita setelah alam rahim, alam dunia. Ini nama kokoi Pak. Okutulino Pak. Tapahama mo tujuan tak tu. Bu, tisamo tujuan tak tu. Aga. Miluki mati. Makanya pandita tak. Jangan takut mati. Itu temito mati Pak. Jangan takut mati. Tapi jangan terlalu berani mati. Pak Kolingi, aja gaga mitau mati, tapi aja to gaga beranilah do mati. Kekanya sangero berani sekali mati Pak. Kau angkana nama bala, napangka bama bala, ya, itu sudah terlalu berani mati itu Pak. Sudah main-main dengan takdir. Makanya mati dibahas karena megang iwita tomatoah. Sehingga jemaah sekalian, jangan takut mati, tapi jangan juga terlalu berani mati. Sehingga Bapak Ibu seluruh yang hadir, aku nih tutungat tarilino, agak tujuan apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di upancaji rupa tahu ya rupa jinge kecuali untuk masumpah lokuya. Jadi tujuan tak kulino Pak masumpah. Maka selesai dicara masumpah Pak adalah tu sujud lu kepada Allah Ta'ala. Ia ketot sujud kepada Allah Ta'ala Pak. Ia na sujud mo kepada Allah Ta'ala. Manasa ni matu suruga itu nalolongan. Magay. Ia ngakui ni o kepada Allah Ta'ala atah. Ampai maka dah ko ayat Pak bici itu. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Padahuli fi ibadi. Wadahuli jannati. Ia ku sujud ni kepada Allah Ta'ala. Manasa ni maka dah. Ia ngakui ki maka dah atakku ye. Pangkat aja anggota makada Ustaz tongas saya dewas sempaja tapi makan jamu si paku aku po jolo he ia rupe tahu ko isuri na tia makan ja si paga dak pekota sang Ustaz sedaku itu ini sisa bunya atau 500 tolak bila suruh he tomata lagi pasuruh Pak Kawa pasuruh, pemerintah tak pasuruh, imat tak pasuruh, amure tak pasuruh, emak tak pasuruh. Nah dene pigo, dece na surangi, madora kaki, mabusungi. Apalagi dari kupong Allah Ta'ala pasuruh. Jadi dia tu pena makanjak si Pak tahu Pak, ya kok angkat tahu dina sujuk masempaja magai, isuri na tia. Angkat tahu anggota makadaan Ustaz, sampai ada sampaja dia piga ke panguli. Panguli kata tajang. Gape itu na kalimat sosio ni manguli hayya ala salah banjiri pinapa kami lao. Maka daki ukurap pa dito ga banjiri. Ito macapa-capa. Ang kaya salah songing. Dan sebagainya. Mega wading abala turung nariko dito melo papuli pasuron na fong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jemaah sekalian ukulino tujuatta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia upancaji rupa tawe na rupa jingin nasa Allah Ta'ala kecuali untuk masumpah. Piku cara ta masumpah jemaah sekalian. Jadi maka da amaki amatiang irampe lisu nikmatu loyo maka da na umaga de melotik mate. Unro bawani boleh talima sikri maga komen umaga metuki mate.
Nasaba amatian na narampi stase. Maka di guru tak, iya ko amatian irampi, iya ko tingerang amatian, kita harus punya semangat hidup. Iya ko ingerang amatian, kita harus punya semangat hidup untuk mencari bekal persiapan kesering mondri. Aja tu siapa makada, mina mun berlaku masih kriba, mapatatong yang bali boleh, mun ruki di bolata, masa baca duha, maka lelang itu. Pangkat tu anggota, apa tu je bali bola, apa? Patato boleh, bola aju. Dia nalau daku, mangkat tu si dia talau dan ada ustaz masa baca duha kak. Ada aku tahu kunru tu ye. Ibadah sosial itu Pak harus lebih utama daripada ibadah pribadi. Lawan ni jolo beli bola, tak mampu tato bola. Selesai pi matu na pergi li sumak duha na sebab malam pi muatuna. Apa ya tu mampu tato bola Pak? Ya ko matangga ki lao terlambat ki selesai ni napa ki angka. Apa kadang orang pas sampajangi pada di mana madari tatian nang kami menekuro. Apa boleh masa ya subuh mataru ni menjadi madari Pak atau mampu tato bola madari tatip itu selesai ni. Karena dulu memang Pak dari tadi 10 napa selesai, magai jarang orang yang pergi sholat subuh. Tapi sekarang mengen itu loh mas sampai subuh Pak jadi rumah sampai subuh mataru nih. Jadi kada tetep itu selesai ini. Maka saya bilang iya tuju lau nih jolo karena ibadah sosial itu lebih utama daripada ibadah pribadi. Sampai itu maka dan bita ko miki misang suruh kete ko mate tanah ibani bali bolana. Iya ko maka dia beli bola na, oye itu beli bola aku, maka tu kanja. Itu beli bola aku, mabasa tu magahala patulong. Mapatujo ka biasa angkay, masara ka angkay bali ka. Kanja pa tu, boy raji tu masam pajak, kanja pa tahu. Maka dia nabita, ciri penghuni surga. Iya ko ang kataw mate na may kataw rampe di Cina. Tapi si balikan na, kung ang kataw mate nakadayan na tutaw kikirigal lang. Pakujambata, galang pecak ko tembok rako. Maka tu kaddi, maka tu kalelak batin nak barikada, ya ko angkat tu terima selang, ada sigatu menapun tu tersinggung. Bukan ciri penghuni surga. Makanya jemaah sekalian, ancaji kepada lokai, iya tu lokai Pak, iya ni tabak dia panang kena buah menresi. Itabak dia senang kena buah menresi. Lokai gare darat ta, tetap balok kater dia kena buah. Ya ko baje menre tu. Sangadi menresi. Tetap basi menresi. Namo ta timbung, dia namete tu menre. Imeto ko dia panang kena buah Pak, dia na paja menre. Agak guruang, maka dah itu loke dia na mati ko dia panang kena buah. Agak guruang, maka dah aja lalu gaga mati narik ko dia pagaga aki gunana ko pada narupataw. Maka tanyalah diri kita sendiri, apakah saya sudah jadi orang bermanfaat? Sampai itu maka dah hadis saya khairun nas, si kanjak-kanjak narupataw. Ampauhum linnas, maki guna ko pada narupataw. Isapa ko digagai. Pada Pak JW, Pak isapa ko digagai. Sampai maka depan ditata, ancaji ki nak pada sifat na Pak JW. Masimpon na maroa, tapi mega ke gunana. Namo maga kanjak na sunna makun riye. Namo maga kesin na sunna ibu ko digaga Pak JW na malundra aga Pak. Digaga, paling maka daya lakita. Kaju pasok kalakay mehaye. Tapi ko ya Pak yan, ya kibur kaju, di nama Pak J. Lawiro Iya. Lawiro langsung maka nasamyar maka makar lundra. Begitu yang dilakukan Ali Pak, ya kiburangi kaju nama kurapat je mah nalasisangi nairo ibatuan ada pini malundra ihan andre. Begitu menjaga perasaan seorang istri Pak. Sini na tamatapat na Allah Ta'ala. Na sebab Pak, ijaga perasaan na tawe Pak itu penting sekali. Ya ko isolangi atin na tawe, itu dosanya lebih besar daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali. Upakolingi. Nigi solangi atin na padan na rupa tahu. Maka itu lebih besar dosanya daripada meruntuhkan Ka'bah 1000 kali. Maka tajaga atin na padan na rupa tahu. Pada tarupa tahu. Nah sebab ya mau tu na nilai Allah Ta'ala. Agan nasa nabita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila kulubikum wa a'malikum. Maka dia minta itu Allah Ta'ala deni te garata na tawe. Deni te kasin na bodin na tawe. Deni te makana maga tapan na galui gas skincare aga na pake. Deni te yero. Maga modele na maga cantik na maga garata na tanyero nito Allah Ta'ala. Tanya so girenam, tanya igan na waram paranna, tanya awat tangan na aga penanilai Allah Ta'ala. Kulubikum atie wa a'malikum si bawa amal-amal icing.
Jadi 7 pa arti makasing si bawa 7 amal-amal decing. Jadi kulino pa 7 ta untuk masuk polari fong Allah Ta'ala ampai makadaya ayyukum ahsanu amala miki la yuji ko hilino ni gana paling makasing amala na. Jadi atit tetap pacingi dengan senantiasa berzikir ilahi anta maksudi waridhaka maktlubi. Tapi yang katu sikiri pak supaya malomo ipacing atita. Keganero ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Ya ko ang kamo pi siriati madari tabolay. Ang kamo pi pat di ati malewat tabolay. Ang kamo pi dendam nge madari tabolay. Ang kamo pi lasaati madari tabolay. Maka seringlah pak, maka sering-seringlah pakai sikir ini. Sering-sering dawamkan sikir ini. Kayak ganero, ya hayyu, ya qayyum, la ilaha illa anta. Ina angka mampu sifat-sifat makaleleang o kalalan na tita atau siri-siri ati atau angkala saati mampu sering-seringlah mengucapkan ini. Ya hayyu, ya qayyum, la ilaha illa anta. Insya Allah mapacing itu. Jadi mau ata tu pak ko diga wirid, mau ata ko diga sikri. Maka pentingnya ini. Napa nih lete? Lete siki di alam barzah. Ises sagate ko kiburu pak. Ibu, ises satu ko kiburu Ko madosay. Di ko pade di dito insyaallah di. Insyaallah. Jadi cocok nih. Itu ko kiburu pak, jangan bayangkan disiksa. Tapi bayangkan tidak disiksa. Angka memang tahu isesa angka. Angka tahu pape angka. Angka tahu nama walaupun aluasi patusi nama si angka memang. Tapi angka tahu nasa nabita. Isurbami matinro. Iya panetat du nariko kame ilino. Age tak durangi. Tak du no. Oto no. Tama suruga. Siapa itu pak? Insyaallah di mana kehadirin. Jangan bayangkan pak disiksa di kubur. Angka memang pacala kibur harus kita tepat. Mana sangka? Tapi ada orang yang tidak disiksa. Bahkan maka di Nabi Ta'ala sedihat desa. Orang soleh, soleha, meninggal. Seperti kita semua. InsyaAllah. Ketika dia meninggal, maka dia Nabi Ta'ala surbami matin roh itu tahu. Ia panetak dunariku kami ilino. Tamari surga pamasin fang Allah Ta'ala. Sehingga jemaah sekalian, 7 sampai jata. Makasing ibadata. Dito nang kata si salah fang Allah Ta'ala. Dito nang kata si salah fang Allah Ta'ala bu. Yang kasih di Arab Badui, Arab Pakampo yasang. Makutano ko Nabi Ta'ala, ya Rasulullah, ni gamado pares sakit ko surumundri. Ni gamado pares sakit ko kiburu Maka dia Nabi Ta'ala, pangala Ta'ala. Maka dia ro Arab Pakampong Arab Badui. Iya pe ko makitu ya Rasulullah, aman na tu ya. Nasaba iya makuk ko salama itu kay di to banang kau si salap wang Aman na tu ana sa ko pangala Ta'ala mo pares ay macawi Nabi Ta'ala maka dato nga masang dalam artian bahwa nasuruh ka na sa pangataran masampaja suju ka nasuruh ka pangatala dew si salah-salah makan jauh bengaku nasuruh ka pangatala masidak kakak nasuruh ka pangatala masak kakak nasuruh ka pangatala tulung pada narupato utulungi maka dia bita aman itu balik. Sehingga jemaah sekalian pekasing hubungan ta insyaallah lala nak buru kita tidak termasuk orang-orang yang disiksa tapi termasuk ni surbami matinro pada lona tinro na butim parue pada lona sa dikusion ni mi ko ki buru itat duki matu kam elino itat duki tamari surga pamasin fong Allah. Pacapurang alam akhirat. Agayunri ko alam akhirat bu. Agayunri surga. Jangan bayangkan lagi neraka pak. Ana inda zonni abdi bi. Maka di pangatala ang kakako kapamadicin na atakku. Iya ko nakapamadicin nga di situ papulay. Maka senantiasa yang hadir. Bayangkan di akhirat kita semua mendapatkan surga kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak berzikir seperti yang awal tadi saya ucapkan, Siddi, Allahumma ajirni minan nar. Yang kedua, tapaumatui tilaumati surga. Allahumma inni as'alukal jannah. Ini saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tapasala lana warikadaku, Bapak Ibu, di mana teman-teman lebihku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pejabat, ibu-ibu semua yang hebat luar biasa. Kongka tasalaku tak ada apa yang kak. Kebenaran pasti oleh Allah Ta'ala atas selangnya dari
saya sebagai manusia biasa. Demikian, Allahumma bi'ilaka min tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.